Gui thandang tongkharo belai na tongthugo. Hi guys, welcome to my blog. Narok jotun lamsok ani blog ko and from kaham ang tabung na thuiba chatrop narok ana nugui Simon khana. So tini ni day start khainai ang so narok night tong subi ang ani all lockdown ni day so tam khlai tang kuno ta sa khaijang na kari or no tong sakmai hai phono ang tini narok na phunong night day share khainai ang tam khlai. So stay tuned. So puilawo ang ani deno bhai ke start khalai hinke ang first always a glass full water 2 cups nango mo hinke ani first thing ang ani deno start khalayo so phaiding ke chung khailai ngai. So ang tabuk achuk jak amon ke ani chan lagana ge ang daily no thui pa chawi glass of water now yang jaga achuko te ang tabuk ping. So guys, tabuk lockdown ni joraba ang belai kisa late no bacha jago tabuk hingke 8:30 baji tongo phungni. So ang my mi songo puilawo so direct ang makhang siawi my mi rok songo ang direct tuitu na thango after no ang belai no ang fresh up bongo so double kamangla because abuni poringa moisturizer pulai so tuitu kunante phulnani abu. So first chongna ni phaiching ko thangnai. So let's go to my kitchen. Tamo tong nai gana mui ani first mui kitchen ga tonggo. So tini kyang jinga mona songnai. So guys ang to nagdi thanga kitchen of phaisa iko oh camera koi thanga ko tui muthungi rijak ang tabuk kisa you know boil ruksak jinga chana hini tongo iko jinga belai no ka. So tabuk ang moi song paikha so iko norok no kuiteman belai no simple boil am haikeno ang chana prefer khayo because basang bagay bukaham te weather bagay bukaham cool down bisi masala rak chana mungnya. So abono box side ka te miani amui tongo te mai bu box side ka ang ke abo muni tong sini ang tabuk fat tuitu kuna thangnai because almost you know mai mu rok songoi kolomai tongkha so ang tabuk tuitu kunai te haino ro na lai pian. Okay, so guys, I'm done with that and am te hekino ang sarap sa ni bagay tong nai binipore ang my cha sinai. So yeah. So norong no to ora nai sigri ton maya. So ang my cha pe kana te binipore chung malale na. So guys, ang iko sa Google ang news nai tong mani ke Tripuri is 13 zona more BSF jawan test positive ini bhayo ke total case inka 14 ka. So abu belai no you know kaisa green zone ong tongma se Tripura wo kuno case kring tongma se tan kette bo bari ka. So anoro kisa careful I mean kisa already thaima tongota mongtom so tebo you know kisa misa jaga tebo alert ndi te please crowd ogota thangdi. So guys ang tabu kisa assignment khaimani pore hinge ang sadigo kisa baire ongkhanai nokni because shelo no tong. So yeah, so let me start and yeah we'll go. Hinge samong to pai khatabuk hinge tabuk sirap sa ang music khananai gan khananai te kisa serengjang mani serangnai bini pore hinke ang sarigo kisa bairang khanai nongni ke nok
biskango I mean uklogo garden kaise tongo so o jagao ang plants naina thangnai anorok saimano ang kabangma plants tono so yeah norok naitong sirap sa songs khanai tongmo se muk tripur thanga saiman liya ge ang tabu kisa fresh up mani pore garden no thangnai I mean khumbagan mangge saga baire aina kabai tono ge phaidi ang norok no tilang nai ang tabuk thangai tongo satung bo thangsugya ko te lama bo borok gri omo khum naithogui tongkha ge amte hekena ang thangnai ge bisi chalia bo kabangma plants tongo ge ang to plants hamjago ambagui khumbo thui tongkha ba kisa replace khainani ke mo hangka ke iko so paikhatja ke yang ke buini noktui jal rujak yang tui ma bahar nai ke o jaga bo thachuk bu phangbai borok saklom rijak iko borok ni nursery kabangma tongo jatre pot khumrok plants rock nok bising dajak nai phatarok khainai kabangma tongo jagao variety phunuga nanorok na ang ge thaichuk bo asak se tor drop tabu oroke iko tor khable khagai chanai ang monot tini iko oro bo hanging khaijak pusuk ke naithok obo belai no dam mo ke ge amti ke thango borok ajaga tobrok phalo norok nang pura area phunagano orani simi yang zora pura variety tongo jagao hinke norok nugui mankhana pusuk quarter mo pura area kangke ang je plants nanai hinmani abo kisa expensive but oja kaisa ang tajaka nongno phunogana ikomo ang naithok jaka and omo thubu thigla look at this song busang naithok anogo khachigi ton khangke wow so cute omo bo naithok mani iko money plant 150 rupees for omo ke chikon nangna so ang nai tongo tamona ma chano hanai mohangkite kaisa white lily asake kabangma khum tamona nai tamnaya je sajak mani abo ke ba bisingo tonimaya ba je sajaga bisingo tonimana hinke bo dam bisi so angkun senaliya thaichuk chikon khagdamana naigena masaya ba omono phano kisa sombai chaina yano thaichuk asuk toriya ko haipona chikon omono bukur khugei nogo thangai sombai janai oro thaichuk bagan le kabangma haipono thaiya ko buthai so chanale muchungkha bazar ko bokaliya this time lockdown ni bagai amoni biskangu na chung February month rogo March month rogo na chung bazar mano kuthung rok but this time mas malia ge ang tabuk nogo thangtongo plant bo pailiya ang expensive ora hongke khamtha lamawo iko khamtha bathai thaija tebu barok barjak ge hi amono tilangmang khamu biak mani tub jaiga thaisuka ge ang mono next time na phainai ge tabuk sarik bongna naikha ge nogo thangtuteino bung naithogomo bahai grijat ge tabuk ang rumo habnai te thaichuk chanai abono bukur khogei ang sopaika sathakawo hinke jaga nobar bo sip phai tongo ang sanam paika iko bisi to kri so khakti kalai suka bahai bo motom mam nogle nok ni se
pura kaham kaham ke chai tong na khơi mà nè học suka hai dùng kẹo mới khơi kẹo rất tôi bảo nó thầu dầu tí này nó fast mà khơi ngon sana musuh tong mani जबरदस्त हो सुका ओके ते vlog no kolak खाना masuk pan no खाइ man dia time pai thanga ओके tabuk ang close up khaisinai norok kaham ke tong bai di ga jong hano ha malai piano te bo ani songs te vlog rong na ti so till then bye bye